Evo ovako, ja vas sve pozdravljam još jednom. Dolazim ispred preduzeća Prime Trinity iz Vršca, to je u autonomnoj pokrajini Vojvodini, verovatno svi znate gde je taj grad. Dakle, mi smo jedna mala agrotehnološka kompanija koja ne samo što distribuira i prodaje mašine za preciznu poljoprivredu, mašine za strip till, za no till, već pored toga razvijamo i softvere na bazi našeg ličnog iskustva za preciznu poljoprivredu i upravljanje zemljištem. Ono što smo mi do sada uradili u Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini je negde oko 15.000 hektara kartiranih, odnosno mapiranih parcela i shodno tome možemo reći da imamo jedno veliko iskustvo koje smo pretočili u softver koji ću vam danas ukratko predstaviti, softver koji se zove Act Trinity, i koji je doduše u jednoj beta verziji, ali očekujemo njegovo inicijalno lansiranje tokom decembra meseca kada će on biti i dostupan ljudima koji budu želeli da ga koriste. Dakle, pre svega ja bih da započnem ovu prezentaciju šta je Act Trinity i ko su njegovi korisnici. Dakle, pre svega kada govorimo o njegovim korisnicima imamo 4 grupe korisnika, pre svega su to agronomi. Osnovna ideja jeste da kroz obeležavanje, markiranje svih polja ili korišćenje koordinata, po čemu je jedan od posebnih softvera na tržištu, jer verovatno retko koji softveri danas omogućavaju da unosom preciznih koordinata vrlo precizno kartirate vaše površine. Dakle, unošenje zona irigacionih sistema, beleženje svih prethodnih i budućih zemljišnih analiza, što smatramo da je centralni deo našeg softvera, i naravno agronomi mogu koristiti softver za kreiranje veoma preciznih mapa preskripcija koje se koriste za đubrenje, setvu ili eventualno navodnjavanje. Svakako tu su i veoma dobro koncipirani digitalni izveštaji koji mogu da služe agronomima prilikom izveštavanja menadžmenta svoje kompanije o tome kakva je situacija recimo na njihovim parcelama. Druga velika kategorija ljudi jesu agronomski konsultanti ili agrokonsultanti kojih ima puno. Osnovna funkcija i uloga softvera je da je on tako koncipiran da omogućava da kada imate konsultanta, on može da kontroliše određeni deo određenih kompaniji, veći broj kompanija. Naprimjer, jedan konsultant može biti konsultant samo za zaštitu bilja u 10 kompanija i on može pomoću softvera pristupiti podacima koji su relevantni od tih 10 kompanija, ali samo za taj deo koji se odnosi na zaštitu bilja. Dakle, tu imamo svakako treću kategoriju, to su vlasnici zemljišta, odnosno vlasnici kapitala. Sasvim je logično, mi smo polazili od pretpostavke da je sasvim logično i prirodno da vlasnici kapitala i kompanija svakako mogu da digitalizuju njihov biznis i da dobiju jako kvalitetne izveštaje o performansama pre svega tog zemljišta, zatim njegovog kreditnog rejtinga i naravno njegovog potencijala za prinos kroz korišćenje softvera. Svakako tu imamo i investitore u zemljište kao četvrta kategorija korisnika koji mogu prilikom planiranja kupovine, akvizicije određenih parcela mogu dobijati veoma kvalitetne informacije zahvaljujući našim algoritmima koji će uskoro biti prezentovani. U principu radi se o tome da kroz veliku količinu podataka mi možemo, na primjer, dobijati dinamičke statuse svih bitnih mineralnih elemenata u zemljištu i generalno karakteristika zemljišta. Zatim moći ćemo sagledavati uticaj klimatskih promena na recimo neku željenu proizvodnju i moći ćemo sagledavati kako bi se određeni menadžment praksa na terenu reflektovala na samu proizvodnju. Dakle, to će se moći da se radi u nekom futuru prilikom, na primjer, analize due diligence određene kompanije koja je predmet kupovine. Svakako, nekoliko prednosti smo definisali koje će Act Trinity posjedovati. U pitanju je centralizovano upravljanje i menadžment o zemljištu i agrotehnici. Dakle,
kompletne, ne samo granice parcela, već i putna infrastruktura, analize zemljišta, zemljišne mape, sistemi za navodnjavanje, bukvalno sve što predstavlja jednu kompaniju će biti digitalizovano na ovaj način i vizualizovano na ovaj način, što je veoma bitno, što treba da u krajnjoj instanci postane jedan kvalitetan prezentacioni alat koji će služiti agronomima. Ono što je veoma bitno, što bih istakao ovde, to je da kroz naš novi algoritam i softverski feature mi ćemo imati mogućnost da direktno komuniciramo sa laboratorijama koje recimo kompanije izaberu, koje dostavljaju analize zemljišta, pri čemu će se za recimo oko 35% ili za 1/3 ubrzati proces od zemljišnog uzorkovanja do analize pa do interpretacije, jer digitalizuje se upravo taj postupak gde kada se pošalju uzorci, zajedno se pošalje i jedna definisana, da kažem, PDF, to jest Word obrazac koji nakon što se unesi, kada se vrati, ona automatski veže dobijene uzorke za određene zone u zemljišta, pri čemu se izbegava na bilo koji način ručno unošenje podataka u softver. Ono što je bitno i na što smo veoma ponosni, to su VRA ili variable mape koje mogu da se kreiraju. Svakako agronomi i konsultanti će imati mogućnost da kreiraju veoma kvalitetne, visoko rezolucijne mape koje će služiti za aplikaciju đubriva i semena. Međutim, ono što je veoma bitno, to je da smo mi razvili jedan specifičan algoritam koji treba da balansira ne samo način đubrenja, već će uzimati u obzir način đubriva i sistem proizvodnje. Jer pošli smo pretpostavke da način đubrenja kada imate konvencionalnu obradu je jedno, način đubrenja kada imate strip till ili no till regenerativnu poljoprivredu je potpuno drugačiji, dinamika kretanja đubriva u zemljištu je potpuno drugačija i svakako imate da se način đubrenja razlikuje kada imate navodnjavanje na parceli u onom delu gde je navodnjavano u odnosu na onaj deo gde nije navodnjavano. Takođe, ono što je bitno i što će svakako istaći ovaj naš softver, to je da ćemo sve informacije prikazivati vizualno u 2 nivoa i to u 2 lejera, kako bi rekli, 0 do 30 i 30 do 60 cm. Ako se samo malo logično razmisli, shvatit će se da mahom se naša industrija bavi onim što se dešava od 0 do 30 cm, ali retko ko se bavi onim što je dublje, no svakako je da korenov sistem biljaka se razvija znatno dublje od 30 cm i da treba uzeti te informacije u obzir. Sad mi želimo da digitalizujemo i vizualizujemo te informacije, jer verujemo i naše analize su pokazale da i tekako može da se dodatno štedi na ovaj način, jer bukvalno otključavate dodatne informacije za koje možda ste pretpostavili da postoje, ali niste mogli da ih verifikujete. Naša osnovna procena je da ćemo oko 10% na đubrenju moći da uštedimo kroz ovu specifičnu funkciju Actinity-a. Dakle, Actinity ima takođe još dodatnih prednosti, takođe veoma smo srećni što je taj feature za praćenje degradacije zemljišta konačno došao do svog kraja razvoja, znači bit će uskoro lansiran. Prilikom razmatranja investicija u zemljište, u kompletnu infrastrukturu ili generalno prodaju zemljišta, naši algoritmi će u principu biti u mogućnosti da generišu veoma kvalitetne izveštaje koji se odnose na stepene vašeg zemljišta, odnosno degradacionog potencijala zemljišta. Tako, na primer, vlasnici zemljišta koji prodaju ili investitori koji kupuju zemljište će dobijati informacije da li se njihovo zemljište degradira, da li je u postupku stagnacije ili recimo nekog oporavka. I ova informacija je svakako veoma značajna i može im pomoći da dobiju jedne kvalitetne agronomske i biznis odluke koje treba da donose kada recimo se odnosi na prodaju ili na kupovinu zemljišta. A pre svega se to odnosi na izbor adekvatnog sistema proizvodnje na tim određenim parcelama. Takođe, još jedan od fičera koji će biti lansiran jeste procena sadržaja nutrija ili mineralnih elemenata u zemljištu. Mi smo posebnu strategiju napravili vezano za ovaj poseban feature. Specijalni algoritam smo razvili koji treba da
prikaže sadržaj mineralnih elemenata u 2 lejera, 0 do 30, 30 do 60. Međutim, ova informacija će biti preklapana ne samo sa senzorima prinosa, već i sa satelitskim slikama, što će omogućiti da kreiramo mape i navodimo uređaje za uzorkovanje zemljišta kako bi dobili što je moguće kvalitetnije uzorkovanje zemljišta. Depoziti nutrijenata u zemljištu će takođe biti vidljivi maksimalno kroz ovaj feature koji će uskoro biti lansiran. Svakako neke od stvari koje ćemo u budućnosti razvijati, koje u ovom trenutku nemamo, jeste carbon traceability ili praćenje emisije karbona u sklopu net zero strategije ili čitave te zelene agende. Verovatno ste svi upoznati sa time da će ovo biti veoma bitno pitanje i u planu je razvijanje ovakve funkcije koje će omogućiti da se na osnovu prakse koja se sprovodi na farmama, da će postojati posebni alati koji će moći da mere i vrše monitoring emisije karbona iz zemljišta. Svakako tu pored ovog feature-a razvijaće se i feature za analizu uticaja klimatskih promena na produktivnost i profitabilnost proizvodnja. Ovo se mahom odnosi na poljoprivredne proizvođače ili kompanije koje se bave dugogodišnjim zasadima, recimo vinogradarstvo, voćarstvo. To može biti interesantno gde će aktivniti kroz naše algoritme povezane sa projekcijama vremenskih prilika i dugoročnim prognozama moći da kreira jedan trend ili informaciju o trendu. Dakle, ako vi imate određenu regiju kojoj preti neka vrsta dugoročne suše, kroz te naše izveštaje dobijat će se informacije o tome da li je isplativo investirati, na primjer, u neku proizvodnju voća na toj parceli, ako se proceni da će za nekoliko decenija ta zona, na primjer, biti potpuno degradirana i da će klimatski uslovi biti nepovoljni. Mi za sada, predstavio bih nekoliko fičera koje imamo razvijene, koji će biti definisani. To su obeležavanje parcela, infrastrukturnih objekata i sistema za navodnjavanje. Ono što još možete da radite, to je kompletan menadžment zemljišnih mapa, čuvanje zemljišnih mapa, svih dostupnih proizvođača, vizualizacija svih tih fajlova i naravno vizualizacija koordinata, ukoliko imate koordinate parcela, bez obzira da li su one samo obeležene koordinatama ili su mapirane. Dakle, kompletan menadžment zemljišne analize, direktna komunikacija sa laboratorijama, držanje svih dobijenih rezultata na aplikaciji i njihova vizualizacija na najbolji mogući način. Dakle, kompletna presek ili uvid u sistem proizvodnje i sistem obrade zemljišta. Dobijat ćete informacije, moći ćete da obeležite na kojim parcelama se kako vrši obrada zemljišta, koji je sistem proizvodnje prisutan, bilo da je organska, da li je konvencionalna, da li je bioproizvodnja ili da li su neki sistemi obrade zemljišta redukovana, no-till ili strip ili tako dalje. Takođe, vizualizacija podataka je, na to je obraćena posebna pažnja i verujemo da će ona biti veoma upečatljiva za korisnike. Svakako, crop rotation management, ovo je jedan feature koji će uskoro biti razvijen, još uvijek ga nemamo, ali mi želimo da automatizujemo upravo taj proces i da vizualizujemo sve ono što se dešava, da kroz razvoj algoritma možemo da budemo u situaciji da automatski pravimo preporuke ne samo za klasičnu poljosmenu ili plodosmenu, već i za semensku proizvodnju gde je potrebna izolacija. To je nešto što će biti veoma interesantno, automatsko upravljanje i obeležavanje parcela prema zakonu ili prema pravilima koje nameće izolacija, na primjer, kad je u pitanju semenska proizvodnja kukuruza, suncokreta ili pšenice. Svakako, VRA mape za đubrenje, setve, prskanje useva na veoma lak i jednostavan način. Algoritam će omogućiti, kao što sam već jednom pomenuo, da se determiniše šta posjedujemo u zemljištu do dubine od 60 cm. Istakao bih samo da mi takođe planiramo za 2024. godinu razvoj veoma bitnih stvari za nas. U pitanju je Actinity aplikacija koja će
se direktno raditi naravno sa web softverom i koje će omogućiti da se digitalizuju svi izveštaji i ubrza komunikacija, agronomska komunikacija na nivou određenih kompanija ili institucija. Svakako, implementacija satelitskih snimaka, to je jedan od planova da se uradi kako bismo dobili što koherentnije rezultate i ono što je možda naš u budućnosti premium proizvod broj 2, to je upravo Yield Cron, mi ga tako zovemo. U pitanju je posebna tehnologija koja će omogućiti mapiranje prinosa putem mobilnih telefona. Dakle, bez potrebe da u kombajnu imate senzore prinosa, ovo će biti budućnost koja bi trebala do kraja sledeće godine da bude prezentovana na tržištu, koja će omogućiti da svi proizvođači, čak i oni koji nemaju sisteme za mapiranje prinosa, da mogu putem svojih telefona dobijati vrlo kvalitetne podatke i da ih automatski vizualizuju na Actinity platformi. Ja vam se svima zahvaljujem, nadam se da nisam probio vreme. Što se mene tiče, to je to.